Kemana isi rejanya? Wah, diajak makan jalan ayo. Ujian kasong bayo, sungai si reja di itu. Woi, udang. Oh, jangan kita aing bae, aing keur KS ujung mah. Bisa orang makan jalan, Mak. Ayo, berangkat. Lurus kan dia. Dia. Naon dia? Dia boga rokok tuh, anjing sih es ngerokok yo. Itu boga. Alah dia golopok. Yo siaran. Kurang golopok dia. Yo dia. Prosotan. Ah, kemana dia? Suaranya aing euy. Cokot. Adik. Lumayan rokok yo. Mana koreknya dia? Euy, itu boga. Bang setuju itu. Lumayan rok, seneng rokok yo. Bang setuju lo ke jembatan orang ngopi lagi dia yo. Mumpung buka rokok. Ada liurnya. Ayo. Lumayan neng rokoknya sih nol yo. Kita menyeng ama. Bentar rokok pot. Mas. Kok. Kopi. Para sing ya abah ya. Gerang punya kopi. Kopi lo mau ngomong amat bacot guys. Ya, cakepnya lagi eueuh. Oh, sudah tadi. Jadi orang malak kilo mah kali itu kopi. Serem dia lempang nah Allah. Buat lepet dong lempang. Yo lah cicing bae bentuk aing malak. Yang seru besin kali jelema. Dia mah. Sudah. Ke jembatan tuh. Urang nyangan jelema. Ayo. Bawa rokok mana aing? La. Jalan becek monyet. Jadi biasa lagi tukang ojek di situ ya, main sih lah. Kali orang di itu. Sebiji kali itu banyak. Oh. Kada kagak pura nya. Ayo. Aing tisuknya ngojek can menang-menang. Tukang ojek lain. Lain. Terus meja orang lempang lah ya. Enak deh, Mang. Aing tukang ojek. Terima kasih, Mang.
Tadi batengah aku jadi tukang ojek. Karep kira-kira sabaraha? Jauh dekat 50.000. Geus saya berangkat. Gaskeun. Aduh. Kok banget anu kieu siga beureum dangdeur. Dia tuh ngomong anjing. Ada banget dia teu ngarasa. Tarik. Ayo. Yo tolongan ayo aing sieun yo luhur yo. Gran. Aing sieun luhur yo. Preman kampung anjing. Beget sal. Suek motor aing meureun. Sal. Aduh, dasar preman goblok. Mang, Preman kampung ngalunjak nyegatan aing. Motor aing rusak ieu bengsal. mana preman Mang? Jero kumahan. Tuh, preman atuh. Ayo, udah. Poho perasa aing. Yuk, klemet tadi teh sih masuk. Mana? Tuh lah. Di palak urang. Bahaya ieu mah urang kabur. Kabur yuk. Ayo. Kabur. Beh, tam preman nu malak aing keur tadi, rek aing be aku situ sabungkus. Bener dia, geus saya udah yuk. Serang yuk. Ayo. Serang. Sadar. Kemana deh? Gotong. Ngangsang deh. Ngangsang kalian rok. Kalian. Turun balik deh yuk. Tinggal di Mesir. Kaduhung ko si Reja ditinggalkeun. Talian ku budak tula. Tolongan ko ieu karunya. Ka si Reja hirup keneh teh nya. Coba pantau. Ja. Getek. Pansi lu, gue geli. Wah, preman goblok. Tuh si Nur tuh. Apal teh sih kana jelema na?